e benvidos a esta festa de Xamai. Os alumnos de terceiro de ESO queremos que pasedes unha tarde entretenida, unhas cousas que vos preparamos. A idea é entender e coñecer esta festividade galega, tal e como os celtas celebran. Os alumnos de lingua estranxeira preparaos unha presentación do Samhain. Espero que vos guste. Halloween goes back more than 2,000 years. The earliest celebrations of Halloween were among the Celtic people. The Celts were people who worshipped the beauty of nature, as Angus, and also Samhain, who was the lord of the dead and of the cold, dark winter season. Branch of the Celtic people. They built scar fires on the hilltops and burned bright scopes, and sacrificed animals to help strengthen the sun god. At the midnight they start to worship Samhain. This is the starting of the new year. They used lanterns, candles inside turnips, to light the souls throughout the night. With the ceremonies until they were concluded by the Roman Catholics, who brought with them their own customs and traditions. All Saints' Day or All Hallows' Day on November the 1st. It could to do away with the vigil of Samhain and the other ceremonies. It was a night of superstitious beliefs and mystery. Through the years, the name was shortened to Halloween and then to Halloween. Jack was a poor drunkard. He tricked the devil into climbing a tree and then cut the sign of the cross and said, "You only can go down if you never come after my soul." When Jack died, he couldn't enter heaven nor hell, so he went throughout eternity with a piece of coal inside a turnip. After that, in America, people used pumpkins because it was easy. A continuación vas a proxectar un vídeo apto para todos os públicos. Keep calm e agarrade o seu compañeiro. Que tal? Como vos foi, meu?
Bueno, agora vamos a amosarvos o traballo que fixamos con Antonio Nica Galega. Trata sobre os personaxes máxicos de Galicia. Esperemos que vos guste. Por último, e para rematar, procedemos a fazer unha representación que realizamos en teoría da historia do Samaí. Dámoslle o noso toque persoal. Esperemos que vos guste. O Samaí, a nosa tradición celta. Os celtas celebraban o fin de ano o 31 de outubro. Por que o celebraban antes? Porque dividían o seu calendario en dous. O seu calendario estaba dividido en dúas partes. A época clara e a época escura. O 31 de outubro daba comezo a época oscura e o remate da clara. A última semana de outubro preparabanse para afrontar o inverno, a época oscura. Sacrificaban animais para o consumo propio, curtían peles, preparaban alimentos caseiros e realizaban rituales. Era moi importante para eles, xa que crían que nesa noite escura e máxica abríase un portal que unía o mundo dos mortos co mundo dos vivos. Pensaban que espíritus do máis alá viñan a facerlles unha visita. Por iso realizaban todo tipo de rituais, xa que se trataba dunha noite máxica. Colocaban cabeiras nas portas das casas para espantar aos inimigos mortos. Deixaban unha cadeira baleira para os seus antepasados. Non saían das súas vivendas e sentábanse ao redor do lume. Acendían fogueiras para que os mortos volveran ao seu lugar. Realizaban todo tipo de rituais de fertilidade, amorosos. Celebraban unha gran festa que a vez alongábase ata o día 2 de novembro. Preparaban unha gran cea, contaban historias arredor do lume. Para eles era a mellor festa de todo o ano. Neste día, nos queremos recordar a todos eses celtas e lembrar a nosa tradición, por iso invitámosvos a unha merendona.
pola atención e agora a papar. Sigo la procesión con un hacha de cera. Soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Santa compañía. Ciérranse ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía. Son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano. Van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha. Más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega al incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera. Soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.